O le tusi le apostolo Paulo ia Filipi, mata upu mua. O le whawheta ia Paulo ono le ngā ruenga le atua Filipi, malana tatalo mo i lātou. O i ua o Paulo ma Timoteo, o au na Yesu Keriso. O la matusile nei le aupa ia o malava o ia Keriso Yesu. O o i Filipi, a toa ma epikopo ma ti a konu. Ia iante o toule alofa tu noa, ma le manuia mai le tua lo tantou tamaa, a toa ma le alii o Yesu Keriso. O te whawheta iantu ilo ua tua ia o manatu uma iante o tou. Ele au noa la uwhaatonga ma le fia, ia utatalo uma mo o tou umalava. Ono lo o tou mafuta whaatasi la le tala le lei, talu mai le ulua iaso, ua o mai le aso nei. Ua o mauti noa le nei lava mea, o ia na amata ina le ngā ruenga le lei to tonu iante o tou. E wha ato ato ina I lava ia e o antu lava I le aso Yesu Keriso. Wha pei ona tatau na o manatu I le nei mea iante o tou uma. A wawa tu ina ai o tou ilo uloto ilo uneino no tanga. Mala ufa atonu atu. Atoa malo ufa maoni atu I le tala le lei. O lo tofusia fatasi tatou umalava ma u ile alofa tu noa wa iante au. Awa wa sila fia mai ele atua iante au. Wa telelo nau iante o tou umalava ile alofa muti vale o Yesu Keriso. Ola utatalo fo ile nei. Ia fatu putele ina pea lavalo o tou alofa. Male ilo alelei, a toa male fa au tau ta uma. Ina ia masino iante o tou meu hinga ese. Ina ia vea o tou mai e fa maoni. Male le ta uleanga ina. Pea o ile aso Keriso. Ia tutumu au tau ifua o le ami o tonu ma ia Yesu Keriso. Ina ia vi ia ai mawhaanene ina ai le tua. De au soe. O te manao ia iloe o tau. O mea na o ia ante au. Wai u ina tupu antili ai le tala lelei. O lea ua whaali ai le unono tanga o no Keriso. I le fale uma o le au e leo anto o maisi mea uma. O le toa telefoi o le au uso I le alii. O loo mantua whaatuatua o no lo unono tanga. Ua antili ai ona lato whaamalo se tau tala le upu ma le matau. O isi foi ua tala I a Keriso ma le matau lava, ma le finau vali. Au isi ua tala I le loto le lei. O e tala I a Keriso ma le finau vale, e le whaia ma le whaamaoni. O loo mana tunatu I lantou, e whaopopo ai le puapua ngā I lo unono tanga. Au e tala I ma le alofa, ua iloa e lantou, ua whatu ina au, ina ia o whatonu atu le tala le lei. Le nei, pe whape whea. E ui lava I tonga fiti uma, pe whatanga whai, pe whai ma le whaamaoni. Ua tala ina atu ai Keriso, o le mele ua au oli ai. E moni o te oli ai lava. Awa ua au iloa, e ihu le mea I lo manuia. O no la o tou whaatonga, ma le fesoso ani mai o le anganga o Yesu Keriso. E tusa ma lo whaanauna watu, ma lo whaamoe. Ina ia ule mai se mea e tasi. Ai au matua whaamalo si whape yona o whaia e le au noa. E whape fo ina yona pō. Ina ia vi I ai Keriso I lo utino, I le ola po le oti. Awa o lo uola wa ia Keriso lea. A o lo oti o lo umanuia lea. A whai o te ola I le tino, o le fua le ola unga ruenga. Au te le iloa po le fea mea o te filifilia. Awa o whaale tonu I manatu e lua. O lo iante au le nau ia o walu. Ia whaatasia au ma Keriso. O le mea lea e sili o na lelei. Peitai ia au tu mau le tino. O le mea le sili o na o ngā iante o tau. Ua o mauti noa le nei mea. O te tu mau.
Tātou te tutu mau whaatasi fo I uma. Ina ia alu o tau ma ia fia I le whaatuatua. Ina ia whaatuputele ina ilo o tau oli a ke riso Yesu o na o au. I lo uto e alu atu I ante o tau. Tau ina ia tusala o tau a mio ma le tala lele I a ke riso. Pe a whai o te alu atu ma wheloa I ma o tau. Pe o te nofo ese. Ia o ilo a peasi na tala I ante o tau. Ua o tau tu mau le lotonga tasi, ma le manatu e tasi. O loo finau whaatasi mo le whaatuatua, ua I le tala lelei. O loo le whaama te tau ina o tau I se mea e tasi, e ilantou o e te mai. Awa o le whailonga le I ante ilantou o le malaia. A o le whailonga o le ola I ante o tau, e mai le antua fo I lea. Awa ua fo ai fua ina I ante o tau o no ke riso. Ele na ona ia whaatuatua I ante ia, a ia whaatinga ina fo'i o tau ona o ia. O I ante o tau fo'i lea lava taua. Pei o lea, na o tau wha ai mai ai I ante au. O loo o tau whaalongolongo nei fo'i o I ante au.